Halo perlok baro ngapreng subhai pi baro sya connect channel ke jonga te ha connect ke video ngan pen pi kumno bangin delete no yakitoki comments ki jongi yakba ngila comments hapo ki YouTube bunsin apring jongi babe haba ngila comments ya kato ke comments henry ladangin wat bang kale se ngi ladangin wat bang comments ki jongi se hapo ki YouTube bunsin ni semjing kawai ke video ni kumno nginwat man kawai ka simpor yangi ya kabangin wat ya kata teh kan ke video pat ngasngu baban kerpat epi ba pin pet hadu bakut ya kan ke video bat ngak kwa benong ru balada pisem kan ke video kaya rap sungu ba se ya rap subscribe lem bat like bat share ru syaki paralok ki jongpi ba kanang paralok ki jongpi kin tip no ba kumno ki delete ya ki comments ki jongki te kaban ngini ya no syakane kabenta ya kaba kabaningkong ini ya cia une uap krum bat hadin kene pinyoi kawan kumne tengin search bat ngin type hang to ya ka YouTube site ke jongi ayu YouTube to ngala don youtube.com tengin go hang to te enda ngila dep nang to pinyoi kanwan kumne bat ngin saya nang ni kidot lightly lese kane kadai ka ba ngang la dep on ya u desktop site te pinya nang ne desktop site penyang la dep tik lupa kane desktop site lese pi bempat jupai lese pinyoi ba la don desktop site pin klik nang ne desktop site hadu ba kan long kumne bat kan salong kumne kumka kane ka home video page ki jonga te dalai poi hang ne ngine ya na ini line badon lightly hang ne in klik nang to bat hadin kata nginiat history banda de bikto ki history jongi in page hang to ken kene la don comments in nyon hang to banda la de nyon hang to inyo i kitai ki komen ki bangang la komen kalawan hang tai kene barok khot ki komen ki jonga kila download hang ne ya kabangang la komen teladang ikwa ben delete subu la sengin delete ya kane in nyanang ne ni di line badon line teli nyanang to bat insa ai delete kumju delete te perlok lada pisem bakane ke video kaya rap si ket daya pi tes ngubah share bat like bat kam tam wat nom klet ban subscribe bat YouTube ya ki perlok ki jong pi baknang